Shong jing yalang kerki kaseng Kongres halor kacingrai ki khat arngot ki MLA Kongres man penyeso shaka All India Traina Mall Kongres. Habakara na kani kacing yalang kinang yalam kaseng Kongres ki laong makitu ki bapet na kaseng Kongres idei ki nong shet kala jong kaseng. Kila penlengo yang ikut kaseng Kongres lagi di bentuk mau kawai. Baya kani kakana bandon kata kajing mino jong CLP leader berim juga mensua. Kamdei ke bertemai. Kadang kata kajing ling a pisah hapdeng ki MLA jong kaseng Kongres. Naduk kasngi bangi job ar kawai hadir ke election arajar katra. Berkedam kata kajing snow pebejeliu ha. Bayangi tiki bala mlen bersyong bet apo ruling ngin yo suk ngin hun ngin kemen hangni ban ngidi berlek kat bala ban poi bet syakate ruling. Ti ngihi ki bala juya trelang ha ka CLP ngi kren da kajing syai. Ba nadu kasngi ke bendingkong ba ngi lemyo banthau ya ka sokar. Kajing Kevin kawan shiwan. Tiban ong ba ka parti Kongres kam simlong ka bala penkre bangin counter ya kani kajingja ka ba PUE kajing letno jong khat arngot kita ki MLA Kongres syakata ka Trinamool Kongres kamdei ka ba phla ki daw ba kita ginong yalam giami na kata kaseng Kongres hapet syai ndai mangi bet syai ngi TPUE ginang syong scam hangni lemui ngi kisangot bangin yaki gini aksa tiga jingkeli ka papidi berkeli yaki ken balai kimi mano babe lemdon bepetut tinga ngong kum ni ngi laju yai keren bat ngi ju yai ban ya kani ko benta ngi dei kaseng kabayar kaseng kabahe kaseng kabayeng halok kinong rim lada kinong yalam jongi iki tik shitik let no yaki issues ki baka jela ka jongi ka shem jaka bakin ya teli bangin ya le persya ya kane ka jingban ben hakate ka put sam jong ka jela ka jongi ya bun kam tang ya ka le politics tingi gi ong kum ni kum ka se Kongres ngimdon ka jing benut ngimdon ka jing benyo pindapet ha kani ka kamera ibu syong hakmat ki kamera jongpi bat hakmat jongpi baro idei kita ki new generation leaders ki bangin penkre ladai kapor ya kejela ka bai ke jongi bakan wan lamno ya kita ginong ya lam ki bandung syak ngop ha kata ka yet syuki ki nong kersan ki jongi ha baki kersan ting ingi bagi job ingi lembah kaseng Kongres ki expect ingi bangin tre ya ka kamram lajong bat bangin pet ba ngiyada ya ka hok jong ki nong slong jong ke jela ka jungi ban ong ba ngin benyau habangi yu i kamdon kata ka jingteng na kalian ka jungki kalong ka babakla ya ka jing benut ngilaya tre kata postman ngilaya let ya wan lang kata postman kandon hi kendit ka jing benut tang ba ngi dei kaseng kabla penkre ya kane ka jing pra kila persyang bon sen ban penpra ini kila persyang bon kibut ban tan satu hadu ba habang apet ya kata ka kana ka jongki lemba kila pathai ki bor boper ha boro sisni mata kasni kiong ba kata kaseng Kongres ni hamino namar kalian persya aklemle ya la kamram kajing keli ka beningkong ka manghihap keli mano badai ta unong yalam khmat jong kaseng Kongres ha assembly ti kita kinong mi ide benjubab kita kajing keli ban ong ipi ba kaseng Kongres kung bakay ngiyoi mentahi kumbong perlok jungi betre lang ha kaseng iba meral bon ngilaweng ya kiso iba penput ya katiar ko jungi